mukurikirana mwarimu Smart. Kuri uyu munsi rero tukaba tugiye kwiga ku kiganiro n'ikinyarwanda cy'umuhanda. Ikinyarwanda cy'umuhanda rero mbere yuko dutangira kukigaho, reka mbanze mbabwire inkuru y'ukuntu baganira ku muhanda. Ntugire icyo ukuramo, umenye yuko ugomba kujya kwiga. Nubona amanota uyujuje, umenye ko ugomba kujya kwiga ikinyarwanda cya nyacyo. Nubona 0, umenye ko uri umunyarwanda wa nyawe. Iyo nkuru rero tugiye gutangira. Hari busubuyu ndi kumwe n'amaniga yanjye muri ziryosi. Nono Rasta adutera story z'ukuntu yagiye gutigita Job amaze kuyagwira, kubera ko ba boss barabavye basanga adashona neza, baramuraburiza. Bamaze kumuraburiza, maniga yahise asubira akavumo. Maze gusubira akavumo biramucanga, nta biporezo, ntarare, nta n'imifungo yarariho. Nono nibwo Rasta byaje kumucanga rya koro igipeti cyo mu ngagari. Amaze kurya koro igipeti cyo mu ngagari, agiteye injuga ntizarya, maniga biramucanga. Maze kumucanga rero, waguze ikintu cyahise kiba. Ese makuvuga ati gihe rero reka nigire ibyapa, tangira kurya gatigito, arya rege kuri keci za fu. Bikamucanga bikamurya fu sana, nk'umuntu w'umusaza akabona abandi basa n'ibifunze neza fresh. Umuntu ugasanga abandi bapeti bari mu bikankari bya bindi birenze bya hatari, kandi maniga wapi nta kintu yarariho. Gusa umusaza, izi story ni ndende, gusa no story ni ndende nk'umusaza, reka mbirangiriza ahangaha. Noneho ubutaha yewe muzambwira icyo wakwema. Gusa nimba hari ikintu wakuyemo muri aka kanya, ngaho hita unirya sayini. Siko bimeze se maniga? Shaka bisa murarenze ku bantu bose bakurikirana umwarimu umusaza Smart.